Keblai Pibaro Shagatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kesengi Shillong. Yakren Kitanat Ka Urban Affairs Halor Kajingwan Ka All India Trinamool Congress Border Issue But Armed Forces Special Powers Act. Hadu Ars Pat Liki Post Kremla Pendap Ka Sorkar Hakatanat Sericulture But Weaving. Pelongjing Persha ka North East Students Organisation but kiseng prepare ka dong syate lammingi ban Persha ekajing syak penyap yaki paipa Nagaland. But bamdon jingket kli pen kala Martin Gibriu yakawa Ken. But mentangin pa syaki khubor bakam benya. Ka board meeting jong ka Urban Affairs Ministry menta kesengi ka khandai terik unopra arjar arpwe layadon lang Minister jong ka Urban Affairs Ministry uba snyob halang dhar uba Paul Lingdo but uba Titos Khan. Hakani ka meeting layakren shapang shipon teliki issue pakentup ya ka jingwan ka All India Trinamool Congress Border Issue but jong ka Armed Forces Special Powers Act. Urban Minister, Salman Muda, masuk dalam kami, kod dia kebut, dia singap tiga bahasa, tiga ibadah. Ada jadi duty Minister ni, Salman Muda. Ada pun polisi mana, mulai polisi pun di kami kan, madon di kartu bani di jiran bagi harga beda skim, madon di kartu bani di beda bagi strength dan staff, mat itu bahapa juga. Division yang mabudi, mari kita nak ni mabudi, jadi arah apa different division mabudi itu kita hidup dah agak penting deh, mun dibandingkan baik bahawa dan ni additional jendar ni, kerukum man kenduk tu kelare, kemudian tu ni ngam datip, nama anda kuat kuat juga board meeting, kalau last dan yang berkot, nah saya tahu politik. Jingat nama teng dan kong ki kwa pana press skim kumu phai ni skim check kumu ki old skim bala yu la ya mo ka progress kumu ka de ka hi sedon ni ka tu kan ni kumong gi new skim proposal kumi kinu di kiriat ni lan ma ka kumbolong kan government india kini bon tli skim ki ong ba kum kinu skim bala man pha Shillong ni apa municipal area ni don gi ha ge kita ta de ge ke ba arpa don kuat bagi budget untuk tengok ayun kuat mendiskusi ke budget dan menjaga kami penhek menjaga apa nanti revenue kita ada kawai apa don review meeting tedon bar ki post ki kuat kita sekali artli nama berketik ke kum kemuda bylaws la pertama di mat ke staf tunai kata berak proposal ni hampir bisa alang yang gerang taman kamu semua kita jadi kami esok orang mana yang lebih aktif member kebun saya don blok ke don lang gedeng member kebun ini dia kebun dan last dan yang dia kejut lah aku berulang dan lagi dia kan pun bak kok kemudian don sebenarnya building dan membahi bahman IM dan ayu yang building dan IM sebenarnya nasayu dan membahi CEO baru dengan member pun member ini member don ya kamandit kalau punima don di kambam lah mentrai tahu serman muda marwai apa sih lap nong di majority sini. Kuat menteri tinggi post rumah dan betang itu jangan berkam tentang apa yang tersebut. Bahawa tentang bagi propose budget tinggi. Tentang di propose lembur tanggung is appropriate with the body. Kemang bidon bagi subuh kumbi don area di kuat manfaat sistem bermain silap manfaat jemun dan memlak tang level yang kemudah marwai. Alaikum kita hampir support don berkini kumong bi lagi don kini new skim buat di amro ini kumbi ayu teng don giba kebut hati kita belum don bong imat kini amro skim don gampang kok kumut Shillong dan kumbolong amro tu mutambe turun dia kumbi ta kebut dan lalu don kono major decision lagi bertak bermain kebut ndai tak level tadi kita majoriti ibu teri kuat kan bukan polisi pemuda kebut apa sudah terima tadi kamu Uwe ni kinang wa jingtip RTI uba dispersing rani menta kesngi ulai thu bakatanat sericulture but weaving jong sorkar Meghalaya kamdon la ujong u director
Uni orang ba ulai thu bakani ketenat kalong ke bekongsan ha ke bapenne pensa ela kejong ke thir kethan bat keriam ke bet. Henry Lashu e kun swet hapok ke jingpet jong ketenat karep keriang. Habukren ni kinong thok kot Khubor Shillong uba rani ula seimadan ni kijing tip ula yo ban lum lingba ka RTI bat ye thu bakatanat sericulture bat weaving ka dontang uwe ujoin director uba pej ke jella barok ka we. Uni orang ba ulai thu baka sorkar kam shimlala ban pendap iki ars pat li ki pos ki bathli hadu menta. The extension officer ka pos ka don hadu khasantali vacancy ro khasantali. Sericulture inspector ka pos ka don arpratali vacancy hadu shkotali. Farm supervisor ka pos ka don life hundredali ka vacancy ka don hadu khasantali. Sericulture demonstrator ka pos ka don aspa ar vacancy ka don hadu live hotali. Ka pos UDA kadon khasautali vacancy kadon santali. LDA ka pos kadon artali vacancy artali. Mechanic ka pos kadon artali vacancy UA. Nanta grade 4 ka pos kadon sispa asau pulaitali vacancy kadon khandriutali. District handloom officer ka pos kadon Andrewtali ka vacancy kadon lightly. Handloom research officer ka post UA vacancy UA. Weaving inspector ka post na arfantali ka vacancy kadon pratali. Weaving inspector ka post kadon shotali vacancy kadon khandaitali. Weaving demonstrator ka post kadon chispa artbuitali ka vacancy kadon hadu laipo khandaitali. Technical assistant ka post kadon artali vacancy kadon way. Weaving assistant ka post kadon lightly vacancy kadon artali. Seal assistant ka post kadon lightly ka vacancy kadon way. Storekeeper ka post kadon way vacancy way. UDA ka post kadon shipotali vacancy kadon way. LDA ka post kadon khalaitali vacancy kadon artali. Na grade 4 post kadon chispa arpuar vacancy kadon khandriutali. Kadai na dapta office district handloom sector. Te kapkom kadai ka body language jo kadai ka RTI hende. Kapawa ka jinglat ka post hende ne. Kadai na kada ka promotion. Apa sakut ka promotion kamut ka sakut ka vacancy. Te kejingkeli yang ayah pi bat kibrit ki pai ba ki bapai yang ka ati pot mentasi kapau ba ka service rule jong government of Meghalaya kambiang ko Meghalaya. Abombiang service rule yo mon gini officer beli district yo mon gini director. Timintangin ya pai shwa shipor shiki jingpen bana. Timintangin ni pai biang shiki khubor padangsa. Kanot East Students Organisation ringkat bat kiwi kiseng beper jong kadong syatay lamingi menta kesengi kila pelong ye kejing persya halor kejing sya siat yap jong kipat ba nong shong shnong naga ha uting hamon district jong ka Nagaland ha kishipai Assam Rifles. Ye keni kejing persya la pelong ha khamat jong mod kiang nangba ha Shillong. Barok kinongkren ha katai kesengi kila penrem jur ye kata kejing siat jong kishipai ye kipat ba bat kadai kekam kaupur. Kinongkren kila dawaru bade benweng no ya ka Armed Forces Special Powers Act kaba ai latlan ye kishipai ban pindon kam ye kata ka bor ke ikhtiar bala benchet haki.
Ia kini kejing bersya lapin kut da kejing thang mombeti kum kadak kejing ngolem ia kitu ki basha siat yap bat ikibah ying hasem jongki. To express in strongest terms our protest against the security forces who on that fateful night, fateful day on the 4th of December have perpetrated a heinous crime, a barbaric act towards the villagers of Oting in the Mon district of Nagaland, which resulted to the death of 14 villagers and injuries to many others. Well, brothers and sisters, this is not a one-off incident that happened in Nagaland. This particular incident has brought back bitter memories of the past, where villagers in Manipur, in Nagaland have suffered this same fate, where the army personnel, the security forces, they'll just come and swoop down on the village and kill the men folk, rape the women folk, and torture the innocent villagers for days on end. This has been happening since 1950s till today. The security forces in the whole of the northeastern region have been committing these crimes from time to time. We have seen the operations in the state of Assam. We have seen the suppression, the oppression by the armed forces in the state of Tripura. And also, we must have heard about the bombing in Aizawl, in Mizoram in 1966 by the Air Force of the Indian Armed Forces. Well, brothers and sisters, we used to wonder why this is happening in the northeastern states of India. Is it because of the factors that the government of India this portrays, the mindset and attitude of the government of India that they have towards the people of the northeastern region? Is it because that we are different in looks and features? We eat differently, our language is different, our culture is different. And also, is it because that the indigenous people of the northeastern region have been demanding for their rights, for their protection from any internal and external aggression, right from the time when India has got it? Killing the civilians by the armed forces, and this kind of act should not be happening in the future again, because this is really sad when we think the armed killed the civilians. Actually, the army were to fight for the country, but they killed for the people. That is a sad thing. So we should all pray and should not make it not happen again, this kind of thing. Thank you. Nakaliang ka New Trap Youth Council nong Thamai Circle harungkat ka jingedon lang jong ka HYC Madanting Unit, HYC Jinta Unit, usoda jong ka shnong Jinta lembat kiwi kinong ilam shnong jong ka Jinta minta kesingi kilalit jurip ya ka surok kebedan ha umken ha ka baki briu kilawan ban bread bat ban the ki jabo ha ka te ka wa bat harut ka te ka surok. Tukumta nakaliang ka seng ki penpau ka jing sngo kya shikat de e halor ka jing le riu cloud jong ki briu ki bomshim lala ban itho ha ka balawan ban bread ne the ki jabo harut ka te ka surok. Nakapor ni labun sin ni la chukang re long namar bang nyimla ban ong ban duty la ne ban sinran ngani ka cakala man kapor nyimla kami ka yong kinongon berpathak mut ki wan hakapor ba lakanca brio pormiet iswan chuthe kisule nyimla ban i ki re nila mana nakapor ba nila bur kunala ra nyilap re kinong le hi kam pencet nane bam pensni ni caka kamut nyimlap ndrei bunsin kibriu kisim kabu penpan ya kan ke cimbret tang balai i beradun wei bobret ter kiwan nang bret sisu pat mentah ladap mam kan ke caka ni
le sai siski kemudian le simtinge hadu kata tanah bal dalam mak simbra tuki sakaweru hoi ni nakaling cungi Shillong ni le kabala ban penbhala ne ban penitnat ke cakang penkuj rei lengba kecing le cungki we nyimla ban I bat mentak lalong penban kum kemartian lane ketika berat nyut berat pathal cuan berat I merat mering bayap bun like smapot akan ke caka bat kabak ini Shillong cungi ya bayap yang kilawan ut sini kum Shillong lam Shillong nak tak ada niru nyemla ban tek la kami kan ni rei angai scam lengbar kecil trelang jeng ci babun kumcu nakaling kemendating ini trelang kat sang bangin la ban pengkui kan ni caka ban long keba safety nam tak koi ketia nam tak kai ba nong Shillong te sakaweru hoi nakaling cengi kum ke Shillong ni kerpat ya kinong di kesakal la ni kinong nyelam kum ki MLA ba bakin la ban penyok no ya kan ke cikieng nang ba nyinum chem cinge ha bang ya nyang hak poslap hantam poliol chem cinge sibun bang ya ban cross ni stai Shillong nama hani ka he ka poliol pat ni chem cinge reng kepat na kinom mikmat ke cengi nang bangin la yele sistem kat bala ban penyok no ya kan ke cikieng nak banta ban pensuk jadi pai ba nang Shillong om tai Shillong cinta rei bun teli Shillong ki bayai cross lamba nakane ke caka halo kan ka cinta cebo halo kan ka put ni kamu tolong sebab pelat bat awat lada ni labu tak notice ru rei kinong ke pathal muti sim kabu sakawi kaliang ru kilak kedani ni ka put aba wat kinong ya nong yang ban cross ni Shillong ke simcinge nama kelalong kum gadam kilak ke akan serok bat ki ke nyik ki pen coba bat ken smart tung mo ba wat kinong ya nong yang nani ban ya iti jelas kuman yo pang nama kecing sma sumber pathal rei cepat bat mo yang ki bot bahalo ru bakin sim khialang bania yarap lang ni kum Shillong nang ba light ni gini kecimber pathal hantam pencoba kemariang kemur bakal kan wara ru takai jimpang sak Shillong thau lam dang ba kan kecimber pathal cuki Bat daki tu ki Khubor ngila poisha kebekut tak ada mengindesem yang kublai shibur.